Amalkan doa-doa berikut ini, insya Allah akan melindungi kita dari segala kejahatan musuh dan terhindar dari segala bencana. Berikut doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aj'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wa bassirni wa bil ghani ila mi'ata wa isruna sanatan fallahu khairun hafizun wa huwa arhamur rahimin. Itulah bunyi ayat yang pertama. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali. مساحة لو نعيش بلا سم كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل